bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize umunsi mwiza w'umugisha. Uyu munsi hari ijambo Imana yampishuriye rigize iminsi ku mutima wanje, rivuga hejuru y'impemu zicereza ibintu. Impemu ya retard. Basanga ubuzima bwawe bwose bugenda muri retard. Ni ukuvuga ngo ari mu mafinanse waracerewe, ari mariage waracerewe, ari mu bana ugasanga ibintu byose bigenda byaracerewe. Mu gihe udashobora guhishurirwa iyi mpemu uyirukane ku buzima bwawe, uza kwisanga ubuzima bwawe uguma wizungurukaho. Ari mu buryo bw'impemu ugasanga ubuzima bwawe amasengesho ni yayandi. Uriyo kugera kure usanga watanguriye A0 cyangwa ukaguma wizungurukaho. Umva ndababwire bakundwa, iyi ni impemu tugomba kugwanya ku buzima bwacu, kugwanya impemu yo kwizungurukaho. No kwizunguruka ugasanga ubuzima bwawe uguma wizungurukaho, amaretare gucegwa, ubuzima bwo gucegwa, ikintu cyose cyawe cyaracerewe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Cyageze Gutegeka kwa 2 igice cya mbere umurongo wa 2 mwumve. Uvuye Ihorebu ukaja Kadeshi Baranaya uciye ku musozi Seyiri ni urugendo rw'iminsi 11. Abisirayeli bari kugenda urugendo rw'iminsi 11, mugabo barugeze imyaka 40. Barugenze imyaka 40. Bene data, hari ahantu ugenda iminsi mike cyane ariko ugasanga imyaka 40, iminsi 40, amezi, imyaka 3, 5, 10. Tugomba gusenga tugasenya impemu icereza ibintu byacu mu buzima bwacu. Reka mbabwire ibintu bishobora kuducereza muri buzima. Hari ibintu nga 5 cyangwa 4 bishobora kuducereza. Ikintu cya mbere ni ibigirwamana. Kubera ko abantu bakuze mu miryango idakijijwe, mu miryango iri mu bicaniro bitari byo bitubatswe neza, bijya bicaniro byacereza abantu. Hari abantu bafite ibicaniro zo kutarongorwa, usanga umuntu wabo arongoye cyangwa arongorwa mu myaka 40, 38, ugasanga ari ibintu biraho. Hariho n'ibindi bicaniro biraho byo kutabyara, ugasanga muri famiye hari igicaniro cyo kutabyara, ugasanga ibintu byawe byose byaracerewe. Muri bimwe bituma abantu bacererwa ni ibicaniro bitubatswe n'Imana. Ariko ndakubwiye ngo haguruke gusenga icyo gicaniro. Reka nsome mu gitabo cy'Abacamanza mwumve. Abacamanza 6:25. Mwijoro ry'uwo munsi Uhoraho aramubariye ati, hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka 7, usangangura igicaniro cya Bayali kiri kwa so, utemaguye inkingi z'ikigwamana Asheri ishinzwe iruhande yacu. Amen. Fata isuri wanyu, uwo ni Gideyoni, usenye igicaniro Gideyoni kugira ngo ugere kure, kugira ngo uve mu mwembe kugucereza. Bansubira iwanyu usenye igicaniro cya Bayali gishinzwe mu rugo rwanyu. Hari ikintu gitubatswe n'Imana gishinzwe iwanyu. Hari ikintu gitubatswe n'Imana gishinzwe iwanyu. Bene data, hari abantu usanga mu miryango yabo bafite impemu yo kubyariraho gusa. Aho ugasanga mariage bikanga, ugasanga hari impemu zigajije iwanyu. Haguruka. Muri bimwe bituma abantu bacegwa n'impemu z'ibigirwamana, ibicaniro bya Bayali, ibicaniro bitari byo zishinze iwanyu. Subira inyuma ubikureho. Haleluya. Iyi mpemu ureke kugukurikirana. Icya kabiri ni akarimbi. Hari igihe Satani agushingira akarimbi akamuvuga ngo wowe tuzorenga hano. Reka mbabwire icyete cya mbere cy'Abatesalonike igice cya 2:18. Hari ijambo ryantangaje. Pawulo yaravuze ngo kuko twagomba kuza iwanyu, mbere njyewe Pawulo kubigomba si rimwe si kabiri kose Satani akatubuza. Narabishatse kuza iwanyu, si rya mbere si rya kabiri, mugabo Satani ashinga akarimbi ko kutagera. Hari zo arakarimbi Satani yagushingiye. Haguruka usenye umwembe kugucereza. Nimba Pawulo Satani yaramwubakiye mu ruzitiro, wowe naho si rimwe si kabiri yashatse kuza iwanyu, ariko Satani arambuza. Ari impemu ziraho zambujije kugera iwanyu. Haguruka dusenye ino mpemu. Ikintu impemu ya 3, kuburishurirwa. Urashaka gukora Imana ugasanga kurizungurukaho, kuburishurirwa. Hosea yaravuze ijambo ryiza 6:6 yaravuze ngo abantu banje barandwa no kutagira ubwenge. Wewe ko wataye ubwenge nuko naje nzoguta. Bene urakeneye guhishurirwa kugira ngo uve aho hantu. Imana ibushobozi guhe ihishurirwa. Ikintu cya 4
hariho amaprizo satani atuboheramwo, ugasanga urabohewe ahantu satani yarakuboshe mu buryo bw'imwemu, urakeneye kuva muri iyo prizo. Senga. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 12 umurongo wa 4 aravuga ngo amaze kumufata amushyira mu ibohero, amuha abasoga 16 kumurinda ari bane agira ngo azomushikiriza abantu Pasaka ishize. Nuko Petero arindwa mu ibohero, ariko bishengera baramusengera batakambira Imana bakobeje. Semeni amen. Ikintu cyakuye Petero muri ya prizo no gusenga. Hari ibintu byawiboshwe, kugira ngo zitaragucereze, haguruka usenge. Petero yakuwe muri ya prizo no gusenga kwa bizera. Biragusaba gusenga kuvuga ngo uve muri iyo prizo satani yakuboheyemo. Biragusaba kwitahura kwanza, ukayitahura, ukagwana na kino kintu. Nababwiye ikintu cya mbere ni ibigirwamana, icya kabiri gushingura karindwi, icya gatatu kubura ihishurirwa, icya kane iyi prizo. Iyi prizo ugasanga urabohewe ahantu. Bene data, ni gute twotsinda imwemu ya retare mu buzima bwacu? Ikintu kizodushoboza gutsinda iyo mwemu n'amasengesho yawe. Gusenga kwawe bizatuma iyi mwemu ya retare ikuvaho. Pawulo na Sila barabafungiranye i Filipi, barababoha. Abandimwe baraboshe Pawulo na Sila i Filipi kugira ngo ntibabandanye urugendo, ariko gusenga kwabo kwabakuye muri iyo prizo. Ikintu cya kabiri cyo dushoboza gutsinda iyi mwemu ya retare no gutahura identite yawe. Hari ijambo Imana yabwiye Gideyoni, Abacamanza 6:12, nuko uwo marayika w'Uhoraho aramwereka, aramubwira ati Uhoraho ari kumwe nawe, ewe wa munyenkomezi we. Haleluya. Menya ko ufite inkomezi z'Imana. Haleluya. Menya ko Kristo Yesu akaje ku buzima bwawe. Identite yawe bizagushoboza gutsinda iyi mwemu ya retare, yo kwizungurukaho. Icya kabiri, icya gatatu, kumvira ijambo ry'Imana. Icya kane, kwezwa. Iyo wejejwe uratsindiye imwemu. Icya gatanu, gusenya ibicaniro byo mu miryango. Nari nakivuze. Icya gatandatu, kwatura kuco Imana ikuvugaho. Ni kimwe bizotuma bitsinda imwemu yo kwizungurukaho ya retare ku buzima bwawe. Isara kwereka bitarabagenze neza, bitariko biragenda, ariko nawe uvuga icyo wizereye. Haleluya. Ikindi gutanga ikiguzi. Tanga ikiguzi. Hari ibyo tugomba guheba mu buzima bwacu, hari ikiguzi tugomba gutanga kugira ngo tuve muri bino bintu twagumyemo. Yimeme kuducereza. Haleluya. Ugacererwa mu mashuri, ugacererwa mu kazi bikanga, ugacererwa ukiga ukarangiza imyaka n'imyaka nta kazi. Hari imwemu ziraho, biragusaba guhaguruka no kuzishurirwa kugira ngo uzisenye. Yesu agushoboze cyane gutsinda mwemu ya retare mu buzima bwawe, ugasanga ubuzima bwawe bwose ugendana retare. Yesu agushoboze cyane. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Kristo Yesu, satani araza akaduteza imwemu yo gucererwa, ugasanga ubuzima bwacu bwose tugenda twaracerewe. Ari za mariage, ari akazi, ari ubuzima bw'umwuka, ugasanga ubuzima bw'umwuka ahandi tuguma twizungurukaho. Turasenya imwemu yo kwizungurukaho ya retare mu buzima bwacu. Haleluya. Mwami Yesu, ndasengeye umuntu kurankurikirana mumushumbushe. Haleluya. Yaravuze Yoeli, aravuga ngo uzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige isanga ngo izanyu. Mwami, ndasenze ngumushumbushe inzige zatwaye, inzige zarambiye ku buzima bwiwe. Haleluya. Umushumbushe mwami, mushumbushe. Ndamusengeye gushumbushwa nawe, ashumbushwe nawe mu byo akora, ashumbushwe nawe. Hari imyaka, hari ibihe byo gucegwa byamubayeho imyaka n'imyaka. Ndamusengeye mushumbushe, umukoreye igitangaza mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Yesu abatsindire iyi mpemu ya retare mu buzima bwanyu.